Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Code Switching 2020, where we teach indigenous languages. Today we continue with our speedy lesson, looking at basic sentence number 12. Today's sentences are as follows. The Bapedi raise cattle. Bapedi ba rua dikgomo. Bapedi ba rua dikgomo. Bapedi ba rua dikgomo. Bapedi ba rua dikgomo. Where do the cows graze? Dikgomo di fula kae? Dikgomo di fula kae? Dikgomo di fula kae? Dikgomo di fula kae? My family cows are lost. Kgomo tša gešo di timetše. 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 My uncle's goats are dead. Pudi tša malome di hwile. 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 A human bone was found in a goat pen. Shapo la motho le hweditšwe mo šakeng la dipudi. Shapo la motho le hweditšwe mo šakeng la dipudi. Shapo la motho le hweditšwe mo šakeng la dipudi. Shapo la motho le hweditšwe mo šakeng la dipudi. The traditional doctor was called to pour out his taola bones. Ngaka ya bitšwa go tla go tšholla taola tša yona. Ngaka ya bitšwa go tla go tšholla taola tša yona. Ngaka ya bitšwa go tla go tšholla taola tša yona. Ngaka ya bitšwa go tla go tšholla taola tša yona. And then it made a queue to watch the flock. Mme morago ya dira pheko go hlapiša lešaka. 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 The goat sang in the forest that night. Pudi tša sobelelwa nageng šigong bjoo. 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 That night was scary. Šigo bjoo bo be bo boifiša. 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 The wrath of the lion is terrible. Gale bja tau bo a šiša. 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 Famine is killing the nations of the world. Tlala e bolaya ditšhaba tša mafase. 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 Thank you for watching. For more videos,
Please God, Code Switching 2020.